أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Subhanallah. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu le verse yeQur'ani engiqeda ukuyifunda la inzima kakhulu. Mina iyangithusa. It's a very scary verse of the Quran. Because Allah uyazi mawukhuphuka uyale phezulu. Allah uyakuhlukanisela. Uthi innal ladhina kafaru sawa'un alayhim, ngempela labantu laba abangakholwa noma ngabe uyabaxwayisa, subhanallah, a'andhartahum am lam tundirhum la yu'minun, noma ngabe labo bantu labo abangakholwa uyabaxwayisa noma awubaxwayisi, la yu'minun, they won't believe. Hopeless case. Allah uyakutshela ngalawo bantu labo. Subhanallah. Then Allah mayeza kule verse lena manje akasakhulumi ngabantu abangakholwa. Uthi khona labo abathi bayakholwa, wa minan nas may yaqulu amanna billah. Khona abantu abathi bayakholwa ku Allah. Subhanallah. Wa bil yawmil akhir, bakholwa nakwilanga lokwahlulelwa. Subhanallah. Ma hum bimu'minin, they are not believers. Abasamakholwa. This is a very scary verse. Le verse mina iyangithusa. Kungenzeka kube yimi. I'm shaitan rajim myself. Ngiyazenza nami into eziphuma endleleni. But Allah uyabadescribe labantu laba. Uthi in their heart fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Enhlizweni zabo kunesifo, and Allah is increasing that disease esenhlizweni zabo. Yisifi leso sifo leso. Allahu akbar. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi, uma ngabe betshelwa ukuthi yekani ukwenza ukukhohlakala emhlabeni, yekani ukwenza amabhid'a kwidini yeIslam, this is wrong, yekani ubumenemene, yekani ukushaya ngapha nishaye ngapha, bona bathini? Innama nahnu muslihun, lento esiyenza right. Wallahi wenza ibhid'a mara uyibona right. Imam Malik rahimahullah ta'ala says, lo muntu loyo owenza ibhid'a bese ayibona kuyinto right, he is saying the Rasul of Allah has betrayed the message. This person has started his own religion. The question is, usasay Muslim na? Imam Malik magakhuluma kanjalo. Usasay Muslim na? Allah magathi wena uzibiza ngeMuslim mara usasay Muslim. Ngoba wallahi bonke abantu abenza ibhid'a umhlaba wonke jikelele mawumbuza angeke athi what I'm doing is wrong, uzibona izinto right. Subhanallah. Then the shaitan is happy. That is the danger of bid'ah. Wallahi, if the shaitan misses you on shirk, he'll catch you through bid'ah. He knows people love bid'ah more than shirk. Subhanallah. So ushaitan maike wageja kushirk ukuthi associate ama-partners no Allah subhanahu wa ta'ala, ukuthi wenzele Allah abalingani, ukuthi wenzele Allah abancedisi, ukuthi wenzele Allah isifaniso, ukuthi uthuke Allah uthi unomntwana noma unabantwana,
wallahi uzokubamba ngebhida. That's why Allah athi inna shaytana lil insani adu. Usathane uyisitha somuntu. Fattakhiduhu aduwa. Mthatheni njengesitha. So wena obhizi nebhida, wena obhizi nobumenemene, hypocrites. Are you taking shaitan as your enemy, or is the other way around? Subhanallah. Lalela ngikutshele. Umuntu ontshontshayo, umuntu ofebayo, umuntu obulalayo, ungcono kunomuntu owenza ibhida. Ungizwe kahle. Because umuntu ontshontshayo uyayintshontshela nje kuphela. Uyazi ukuthi mangibanjiwe ngizobulawa noma ngizoshaywa. Umuntu owenza adultery, wenza ubufebe, uyazi ukuthi mangibanjiwe ngizobulawa noma ngizoshawa noma ngingaphunyuka ngingabanjwa. Umuntu obulalayo naye uyazi ukuthi ngelinye ilanga nami ngizobulawa. Ngoba umuntu obulala ngenkemba naye uyofa ngenkemba ngelinye ilanga. But umuntu opractice imifakela, oza nemifakela la kwidini, athi noma esetshelwa angafuni ukuyeka, akhuluma amagama ukuthi yena ibhida uyayi-enjoya. Loyo muntu loyo uthi uAllah mayethi lenkolo le iphelele, aliyoma akmaltu lakum dinakum, lenkolo le namhlanje ngiyiphelelisile, iphelele, ayishodi nga next. Loyo muntu loyo uthi oh Allah, mina I know better. Uchallenge uAllah direct. Utshela uAllah ukuthi oh Allah, mina ngiyakwazi okungcono kunalento wena oyisho. Njengoba uthi wena iSlam iphelele, mina ngithi no. Ngizocorrecta mina. Ngizokubonisa ukuthi mina iSlam mele iphelele makunjani. Subhanallah. Bid'ah is an insult to the sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibid'ah isethuko kwisunna kuMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawenza ibid'ah uthi wena uMuhammad wayeqamba amanga. Uthi wena uJibrayil wayeqamba amanga. Uthi wena uAllah wayeqamba amanga mayethumela uJibrayil ezotshela iprofeti yakhe ukuthi iSlam iphelele. Uthi wena no, wena you know better. That is bid'ah. Intambo leyo usathane ayiphosela 80% yama Muslims abambelele kuleyo ntambo leyo egameni lokuthi bona bayakholwa, bona bakhonza uAllah. Uyabadonsa usathane kancane kancane, ubadonsela esihogweni. Is the way ibhida inzima ngakhona, kuyisono esikhulu ngakhona. Bid'ah it's a major sin next to shirk. It leads you to shirk. Ngoba mawuthi Allah unamanga uthini? Mawuthi sithunywa sika Allah imessage azange siyiqede, sayishiya ilenga, khona esakushiya esingazange size sigcwalise, wena uzogcwalisa wena. Uthini ngaleso ngalawo magama akho layo, ngaleso senzo sakho leso? Uthi Allah unamanga, wena you know better. Isithunywa sika Allah sinamanga, wena you know better. Mawuqeda lapho utshela abantu ukuthi into oyenzayo yinhle. Imam Malik says, you have started your own religion. So uqala inkolo yakho. Ngisakubuza futhi. Uma Imam Malik esho kanjalo, ethi wena ngokwenza ibhida uthuka isithunywa sika Allah, wena ngokwenza ibhida wena uthi Allah unamanga, wena you know better, usase Muslim na? uAllah makathi wena uzibiza ngemuslim, uthi uyakholwa kuAllah, uyakholwa ku-judgment day, kodwa izinkulumo zakho nezenzo zakho nama-practices wakho they are contrary to the sunnah in the Quran, usase Muslim na? Zibuze uziphendule. Wowazi impendulo zaloko. Phenduka mfowethu, phenduka dadewethu, isikhathi sisekhona. Sengathi umdala ngasivula amehlo, asivule ingqondo. Sibe ama-Muslims aqotho, singabe ama-Muslims angabosiyazi. Labantu laba bebhida bayitshela ukuthi bangabosiyazi, bona bazi kakhulu ukudlula uAllah, bazi kakhulu ukudlula isithunywa sika Allah. My brother, my sister, be very careful. Wa kulla bid'atin dalala
wa kulla dhalalatin fi nnar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaqamba manga. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uthi abantu bebhid'a angeke aze abasize abakhulumele ku-Allah ukuthi baphume esirhogweni. Never. Once wangena esirhogweni wama hum bikharijina minha, awuphinde uphume. Kusho Allah uthi once wangena wena webhid'a awuphinde uphume esirhogweni, ngoba wena uthi Allah unamanga, uthi isithunywa sika Allah sinamanga. You are challenging the divine revelation, you are challenging the divine message. Wena, you know better than the divine message. Allah says what Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhulumayo, it's an inspiration from Allah subhanahu wa ta'ala. Wena, you are challenging that. Wena, you know better than isithunywa Allah. Wena, you know Islam better than Allah. Uyakwazi uku-right for Islam, uyakwazi uku-wrong for Islam, better than Allah nesithunywa sakhe. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.